Pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli u novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da vam pokažem svoju kolekciju duhovnih knjiga. Dosta od vas ste me pitali šta ja to čitam, kakve duhovne knjige mogu da preporučim. I rekla sam danas da stanem pred kameru i da vam pokažem moju kolekciju duhovnih knjiga. Ovo je stvarno samo jedan dio moje kompletne kolekcije duhovnih knjiga. Ovo su samo knjige koje sam ja iščitala kroz ove godine, a ima i dosta knjiga koje još nisam imala mogućnost da iščitam, tako da će vjerovatno biti još jedan drugi dio gdje ću vam pokazati te knjige koje sam kasnije pročitala. Dobro, ajmo sad da počnemo. Počet ću sa prvom knjigom i to je jedna pjesmarica. To je knjiga gdje su unutra različite duhovne pjesme i pjesmarica se zove Tebi, samo tebi. Ona je veoma popularna, vidjela sam je svugdje po crkvama i manastirima, tako da ovo je ovo prvo koje ću vam da pokažem. Sljedeće što imam je ova knjigica, a nemojte se čuditi, ja sam stavila jednostavno jednu ikonu na knjigu. Ovo je jedna knjiga, zove se Molitveno pravilo za psaltir. To se koristi kada čitate psaltir, prethodno pročitate ove molitve koje su unutra i nakon kad završite prvu katizmu ili bilo koju katizmu, onda imaju isto molitve za to, ali o tome ću u jednom ekstra videu gdje ću spomenuti psaltir. Sljedeću knjigu koju imam jeste ova, zove se Glavna ispovijest. Nju sam vam pokazala već u prethodnom videu o grijesima. Tu sam spomenula ovu knjigu. Ovdje su jednostavno opisani svi grijesi koji su protiv 10 Božjih zapovijesti. Jednostavno jedna veoma interesantna knjiga i dosta debela, gdje su stvarno opisani vrste grijehova koje ti uopšte ni u umu ne bi pomislio da je to stvarno jedan grijeh. Tu su stvarno opisani dosta grijehova gdje stvarno pomaže kada idete kod sveštenika na ispovijest da to ispovedite. Sljedeće što imam, jedna od mojih omiljenih knjiga, to jest prolog od svetog vladike Nikolaja. To je jedna knjiga gdje su opisani žitje svetih, gdje su njegove duhovne pjesme, gdje su besjede iz evanđelja. Veoma preporučujem za svakog početnika da sebi uzme ovu knjigu, zato što su unutra, već sam napomenula, opisani žitje svetih, upoznate se sa svetiteljima i o njihovom životu. Je veoma poučna knjiga. Naravno, što nikad ne smije da fali jeste Biblija. Ovo je Biblija, to jest Stari i Novi Zavjet, a imam i evanđelje, to je samo Novi Zavjet. Neću da govorim ništa u detalju zato što će slijediti jedan ekstra video o Bibliji. Sljedeće knjige su knjige za djecu i omladinu. To su pogotovo knjige koje sam ja dobijala na času vjeronauke ili uopšte koje sam ja sebi kupila ili koje su moji roditelji meni kupovali kad sam bila još manja. Najprije imam ovu knjigu. Ovo je Biblija koju sam dobijala kad sam išla na času vjeronauke. To je veoma stara knjiga. Nju sam dobila kad sam tek počela da posjećujem vjeronauku. Ovo je na njemačkom, zove se Die Bibel in kurzen Erzählungen, što znači prevedeno Biblija u ukratkim pričama. Sljedeća knjiga je isto jedna Biblija, ovo je novija varijanta. Prije je bila ova i ovo je sad ova novija varijanta koju moje sestre koriste u školi. Isto ortodoksne Schulbibel, zato znači pravoslavna Biblija na njemačkom. Sljedeću knjigu koju imam je o Svetom Serafimu Sarovskom. Zove se Dobri baćuška Sarovski. Izgleda ovako i unutra je ukratko opisan život Svetog Serafima Sarovskog, također sa slikama i veoma
dobro za mladu djecu koju tek počinju da čitaju, zato što je veoma jednostavno napisana. Sljedeću knjigu koju imam je ova. Zove se Dječje evanđelje, to je Novi Zavjet. Veoma jednostavno isto također napisana, skroz ukratko, u kratkim rečenicama, u kratkim pričama i naravno sa dosta slika, tako da mala djeca mogu da razumiju o čemu se radi u evanđelju. Sljedeću knjigu koju imam jeste ova. Zove se Priča o životu Gospoda našeg Isusa Hrista. To je jednostavno život od Isusa opisano. Također u skroz jednostavnim rečenicama i sa dosta slikama da stvarno može jedno malo dijete da razumije o čemu se radi. Sljedeću knjigu koju imam je ova. Ona se naziva Gdje Gospod živi. I ovdje su jednostavno stihovi, kratke pjesmice za djecu. Veoma slatko i stvarno super ako djeca vole da pjevaju i da nešto nauče. Veoma interesantna knjiga. Sljedeću knjigu imam ovu. Zove se Zapovjedni crkveni praznici kod Srba. Ova knjiga je toliko interesantna i pogotovo preporučujem mladoj omladini, zato što su unutra opisani praznici kod nas Srba i kakvo značenje imaju. Na primjer ovdje bogorodični praznici, rođenje Presvete Bogorodice i tu je onda opisano kakav značaj to ima, kakvi običaji kod nas Srba postoje. Jedna veoma interesantna knjiga koju svakom mogu da preporučim. Sljedeću knjigu koju imam je ova, zove se Srpski svetačnik. Ovo je toliko interesantna knjiga, ja sam je nedavno tek pronašla kod mene u ormaru gdje stoje duhovne knjige i satima sam provela čitajući je. To je knjiga gdje su opisani svi srpski svetitelji i njihova žitija, gdje se nalazi mošti, ako imaju mošti, ili gdje se nalazi grobovi od tih svetitelja, kada se proslavljaju. Veoma interesantna knjiga i na kraju je čak i opisane eparhije Srpske pravoslavne crkve i njihovi manastiri. I što još ima jesu na kraju su još naslikani čudotvorne ikone Presvete Bogorodice kod nas Srba. Primjer kao što je čudotvorna ikona Presvete Bogorodice Lepavinske. I onda je tu opisano žitje ikona. Veoma poučna knjiga. Svako ko se interesuje u tim temama ko su srpski svetitelji i uopšteno o toj istoriji, o eparhijama, o manastirima, ovu knjigu mogu stvarno da preporučim. Sljedeću knjigu imam ovu. To je Svetosavska Bojanka. Njih smo uvijek dobili na časovima vjeronauke. Možda i neko zna tu Bojanku. Sljedeću knjigu koju imam jeste ova. Nju sam dobila na časovima vjeronauke. Zove se Moja vjera pravoslavna, meine ortodoxe Religion. I otprilike izgleda ovako. Na jednoj strani je sve opisano na srpskom jeziku, a na drugoj strani je sve na njemačkom, tako da mogu i djeca koja nisu Srbi, kao što su na primjer Rusi ili Grci i učestvuju na vjeronauci, da isto također mogu da razumiju o čemu se radi. Veoma interesantna knjiga, već se raspada koliko je stara. Sljedeću knjigu koju imam je ova. Ovo je knjiga Svetog Save u narodnim pričama. Ovdje je opisan cijeli život Svetog Save, od rođenja do smrti i naravno onda kada su njegove mošti zapaljene, u veoma jednostavnim riječima da stvarno to svako može da lako razumije. To je za mene veoma bitno kod duhovnih knjiga, da su
da se mogu lako shvatiti, pošto ne vrijedi ako imaš jednu duhovnu knjigu i uopšte ne razumiješ o čemu se radi. Veoma je teško opisana, veoma dosadno, gdje se jednostavno ne može lako da shvati. Tako da uvijek gledam da su knjige veoma jednostavno opisane, da se mogu lakše shvatiti. Sljedeću knjigu koju imam je o Svetoj Petki. Ona se naziva Sveta Petka. I ovdje je opisan život Svete Petke, također u veoma malim rečenicama i slikovito. Super za djecu. Sljedeću knjigu koju imam jeste ova. Ovo je isto jedna knjiga koje se dobijaju na časovima vjeronauke. Zove se Naš život sa Bogom. Nju sam kupila u knjižari kod nas u Bosni i veoma je interesantna. Ja odavde i uzimam uvijek informacije za moje videe, pošto volim da kad nešto objašnjavam da je to jednostavno, da to može svako da shvati, nebitno kog uzrasta, pošto ja mogu naravno napraviti jedan video gdje stvarno sve u detalju objašnjavam, koji je dosadno, koji niko ne može da shvati. Volim te više kratke snimke gdje je sve kompaktno opisano o čemu se to tačno radi, kakav značaj ima, a ako neko želi da sazna više, on nek ide kod svog sveštenika, on će mu sve u detalju objasniti, zato i sveštenik služi. Sljedeću knjigu koju imam jeste Bukvar. Ja volim ovu knjigu. Opisano je naravno pisma, dosta jednostavnih stvari, naprimjer šta je đurđevak, šta su ikone. I isto uzimam ovu knjigu za moje videe, zato što je veoma jednostavno opisano i stvarno obožavam ovu knjigu. Sljedeću knjigu koju imam je ova. Ovo je knjiga koja se isto dobija na časovima vjeronauke. Zove se Bog je sa nama. Nju sam također uzela u knjižari i nju koristim za moje videe, za informacije. I naravno, ova knjiga je isto knjiga za vjeronauku. Zove se Naš život sa Bogom i to od uzrasta od 7 do 8 godina. Isto veoma poučna knjiga, volim da imam te knjige zato što s time mogu da lakše napravim video gdje svako može da shvati o čemu se radi. Sljedeća knjiga koju imam je ova. Ovo je knjiga, zove se Liturgija. U ovoj knjizi su opisani svi, kako se to kaže, svi sadržaj jedne liturgije. Šta se to treba kad se treba vršiti jedna liturgija? Kakve crkvene predmete se koriste? Šta znači heruvimska pjesma? Zašto se čitaju evanđelje tokom liturgije? Šta to radi sveštenik u oltaru? Jednostavno, apsolutno sve što se tiče liturgije, a što je isto super u ovoj knjizi, jeste da su čak i CD-ovi unutra, gdje se to može i pogledati na televizoru. Ako neko ne želi da pročita, može i da pogleda. Veoma interesantna knjiga za svakog početnika koji se uopšte ne razumije šta je to liturgija, kakav je to sadržaj. Jednostavno sve o liturgiji može da sazna u ovoj knjizi. Moram se malo pomaknem na ovu stranu, pošto ima još dosta knjiga. Počet ću sljedeće sa ovom knjigom. Ovo je knjiga Susret sa svetim mjestima. Ovu knjigu je napisao jedan veoma drag prijatelj moje porodice i mene, Nenad Badovinac. Radi se o tome kako on opisuje svoja putovanja, šta je on osjećao kroz svoje putovanja. Jednostavno, njegovo iskustvo, veoma interesantno i definitivno preporučujem svakom.
Sljedeću knjigu koju želim da vam predstavim je ova. Ovo je knjiga, zove se Jurodivi čovjek Božji, život i podvizi Svetog Gavrila Gruzijskog. Ovu knjigu sam i na Instagramu dosta puta vama pokazivala. Svako ko me prati na Instagramu, možda vam je poznata knjiga. Jednostavno radi se o tome, o životu Svetog Gavrila Gruzijskog, kompletno njegove i pouke. Veoma interesantna, poučna i dodirljiva knjiga. Obožavamo ove vrstu knjiga. Također imam i sljedeću knjigu, zove se Jurodive Hristove u svijetu bez Boga, i to blažena monahinja Alipija i blažena matrona Moskovska. Tu su njihove živote opisane, njihove pouke, slično kao ona knjiga od Svetog Gavrila Gruzijskog. I također sljedeća knjiga je isto takav format i radi se o Svetom Nektariju Egejskom. Zove se Sveti Nektar, zemaljski egejski anđeo, nebeski čovjek. Obožavam je, veoma dodirljiva knjiga. Dosta puta sam se rasplakala zato što je tu opisano istrajanje Svetog Nektarija kroz svoj narod i što je on se proživio, da je izbačen iz crkve i dosta toga. Definitivno preporučujem svakom. Uopšteno mogu da vam kažem da uvijek svakom dosta puta govorim da je dobro da čitate žitije svetih i to što češće. Zato kroz te žitije svetih čovjek počne da razumije zašto svetitelj toliko voli Boga, usosjeća kroz njegov život. I čovjek najbolje razumije zašto su, na primjer, sveti mučenici odlučili. Jednostavno, žitije svetih ojača vjeru jednog hrišćanina. Da nastavimo dalje. Sljedeću knjigu ili knjige jesu akatisti sa žitijama, i to su akatisti za svaki dan u godini. I to je jedan kompleks knjiga, ukupno ih ima 12. Za svaki mjesec jednu knjigu, ovdje na primjer za januar. Nisam htjela da vam pokažem sve 12 knjiga zato što je preteško i ne bi stalo uopšte u sliku. Tako da vam mogu jednu pokazati. Sljedeću knjigu koju imam je ova. Ova knjiga se naziva Nevidljiva borba. U ovoj knjizi opisana je borba protiv duhova podnebesja, protiv zlih duhova, kako se treba ponašati kada čovjek dobija napad od zlih duhova. Veoma poučna knjiga i po mom mišljenju svaki hrišćanin treba da zna s kim se on bori i da i postoji negativna stvar, to jest đavo. I svako kaže da njega ne postoji, da ne postoji zli duhovi, demoni, vještice i sve te stvari, on je daleko od svoje vjere zato što njih postoji. Oni su uvijek prisutni i čovjek treba da zna da oni postoji i treba da zna kako da se bori protiv njih. Sljedeću knjigu koju imam je ova. Ovo je jedna stara knjiga, zove se Srpska slavarica. Ona se upotrebljava kada se čitaju slave, zato što unutra pišu sve molitve koje se trebaju iščitavati na slavi. Tako da svakom ko slavi slavu treba da uvijek ima kod kuće Srpsku slavaricu. Sljedeću knjigu koju imam je ova. Ova knjiga se zove Svih žalosnih radost, čudotvorne ikone Presvete Bogorodice. Unutra su opisani sve ikone Presvete Bogorodice, kako se oni nazivaju i kakav oni imaju značaj. Veoma interesantna knjiga. Sljedeća knjiga koju imam je ova. Nju sam također isto pokazivala kad sam pravila snimak o grijesima. Ovo je ruska knjiga na ruskom jeziku. Meni sad nije neki veliki problem da čitam ruski jezik. Dosta toga razumijem, ne sve, ali mogu da shvatim o čemu se radi. I ovdje su opisani grijehovi i strasti i borba s njima. Veoma
poučna knjiga. Svako ko razumije ruski jezik, preporučujem je da je pročita. Sljedeću knjigu koju imam je ova. Ovo je druga pjesmenica koju imam, gdje su jednostavno unutra se nalaze razne duhovne pjesme. Sljedeću knjigu koju imam je ova mala knjiga. Zove se Akatist, čudotvornoj ikoni Majke Božje Lepavinske. Uzela sam je u manastiru Lepavina. Sljedeću knjigu koju imam jeste ova. Ovo je knjiga Odgovaranje na svetoj liturgiji. Ova knjiga je meni pomogla da razumijem liturgiju. Unutra jednostavno piše šta sveštenik govori i odgovaranje hora, kad se treba čitati Gospodi pomiluj i druge molitve. Kroz ovu knjigu sam naučila liturgiju napamet i sad znam liturgiju napamet i sad je ne koristim, ali na početku sam uvijek imala tu knjigicu sa sobom i na liturgiji sam je pjevušila i uvijek sam znala kada šta dolazi i sljedeći kada se čita evanđelje i svako ko hoće da zna kada se šta pjeva i hoće da učestvuje aktivno na liturgiji, definitivno preporučujem ovu knjigicu. Sljedeću knjigu koju imam je ova. Ovo je Akatist, svetom sveštenomučeniku Kiprijanu i svetoj mučenici Justini. Oni su svetitelji, neću sada uđem detaljno u to. Jednostavno se čita kad čovjek ima demonski napad i kad se ne osjeća dobro i veoma je i dobra protiv vračbina. Tako da svako treba da ima ovu knjigu kod sebe zato što pomaže u borbi protiv demona. Sljedeću knjigu jeste ova. Ovo je molitvenik. Njih imam više vrsta. Napravila sam snimak o molitvenicima. Postoje molitvenici za odrasle i za djecu. I jednostavno ovo je jedan od tih molitvenika da vam pokažem. Jednostavno da molitvenik naravno svako treba da ima kod kuće. Sljedeća knjiga je ova. Ovo je knjiga sa troparima i kondacima i o ovome sam također napravila jedan snimak, stavit ću vam ga ovdje negdje gore i u opisima. Jednostavno tropari za svaki dan, za svaki praznik. Ovo svaki dan koristim. I imamo još malo i onda smo gotovi. Sljedeća knjiga je ova. U ovoj knjizi se sadrže pitanje i odgovori. Jedan valamski monah odgovara na pitanja. Isto veoma poučna. Sljedeću knjigu koju imam je ovaj, Pravoslavni akatisti. Nju smo prije koristili, prije nego što smo imali kompletne knjige akatista za svaki dan u godini. Smo prije ovu koristili. Jednostavno isto akatisti od različitih velikih svetitelja su svi u jednoj knjizi. Sljedeće što imam je jedna knjiga za djecu i to je Evanđelje. Veoma lijepo opisano i slikovito, jednostavno super za djecu. Sljedeću knjigu koju imam je ova. Zove se Perjanice Svetog Save, povest i ljubav. Jednostavno život Svetog Save je veoma dobro i jednostavno opisano. Sljedeću knjigu koju imam je ova. Ovo je isto knjiga za djecu. Zove se Starac Kleopa djeci. Isto je slična kao ova prethodna o Svetom Savi. Jednostavno se radi o životu svetog starca Kleope. Sljedeće što imam je ovaj molitvenik za djecu koju sam prije kao malo dijete uvijek koristila. Predzadnja knjiga je knjiga o svetom Serafimu Sarovskom, zove se Sveti Serafim i unutra je opisan jednostavno život svetog Serafima. I zadnja knjiga koju imam je ova.
Zove se Svjetlost svijeta. Koliko znam su 2 knjige, trenutno ne znam gdje je druga, ali imam ovu jednu. Zove se Svjetlost svijeta, The Light of the World, Svijet mira. Izgleda ovako. U ovoj knjizi je sadržaj o svetoj zemlji, jednom na engleskom, jednom na srpskom jeziku. I veoma je interesantna za svakog ko nikad nije bio u svetoj zemlji i ima želju da ode i želi da se pripremi i da sazna kakve to svetinje postoje u Izraelu i Palestini. Može da pogleda ovu knjigu malo u detalju, zato što je veoma poučna. Tačno piše, na primjer, ovdje o Gecimanskom vrtu, kakav značaj ima taj vrt, šta se tu nalazi, na primjer, se nalazi u blizini manastir Svete Marije Magdalene i jednostavno veoma interesantno. Ja sam ovu knjigu čitala kad sam se pripremala za Svetu zemlju. I to je bilo to za ovaj snimak. Ovo su sve te duhovne knjige koje sam do sad pročitala. Pošto su me stvarno dosta puta pitali šta to čitam, sad otprilike znate. Biće možda i jedan drugi dio gdje ću vam onda opisati druge knjige koje sam onda dotad pročitala. Također bi i saznala vaše preporuke, šta vi možete preporučiti, koju duhovnu knjigu. Napišite mi dolje u komentarima. Vidimo se u sljedećem videu. S Bogom. Amin.